juah-juah baca krina. Selamat Hari Natal, selamat kerja tahun. Kap tanda di ku gereja usur. Mis ko kap Hari Natal. Mana deh? Dalam ngabo bulan Natal barus. Nanda. Mula kaji mau kendu. Kam rusul ku gereja. Dalam ngabo perah ku gereja bi. Edam iblis ingin edam. Iblis. Mengerikelai. Gereja. Pernah pelang pengalaman Pak gereja. Kamu silang ku gereja. Minggu nanai aku khotbah ni. Khotbah kamu. Tuwe. Pas kan khotbah. Pas kikap kai. Pas kejadian pasal 2 waluh sada tentang perjabut. Wadina. Pasal 2 waluh sada. Pas kaya. Kejadian. Ngena ateku sigo ngena ate kalak begitu. Pasal 2 waluh sada. Ka. Iblis. Memang kapto. Buah. Ngena teku si ngena tekala. Oh, ngoy. Memang ada ajaran iblis sebagai. Tenang kam, takap Iya. dende. Dede ya. Sebab ni nande mama. Dit atena perkolong-kolong si berkat. Nida. Kila pesikap lu. Labu berkat. Perdahin kuta si deban bagi. Oh, Labu berkat. Lah berkat lagi. Ya. Kila pesikap bunga tu kukong dai. Labu. Enda dua pasang kami sekali dekriah enda memeriahkan kami. Tapi apa boleh buat? Hubungan kami rasa denda lang gedang. Lai pas-pasu di bata. Karena benar aku berkat mi aku kuta si deban. Tapi reka kari cewek ku si baru. Rumput baru. Beram-bera lengamelus. Udah kareka belang asup. Kami belum masuk kau gini. Kai. Iya, dende yaku. Enda di Bangkara binaga tigan nandi tigan sabala denggarang ku terongulu nande tigan doa di dong ngaron jakin rumah mami. Rumah kuras rumah mami nunggu pedau-dau. Rumah kura darami rumah mami lo bandaramen. Oke. Aku kina tedu tanda dia kini. Oke nang lanai sada rumah ras mami. Lanai. Oh, ngata kami berarti kamu mulang. Mulang. Oh, ulang. Wes rumah kura sungkun. Erlajar kita lagu tiga nandi tigan ijala tengola tamaku pusu bereginting doa di dong ngaron kamatiku jadi Pas. wakam do. Pecile. Iya, ini. Dekan di nabuluk lari iting bereginting kuta buluk nina kuta kembiri nande tigan doa di dong ngaron ulah kita sirang ngadi kena lalap kuing iting bereginting tunduh peyaku kena ngendai basnipi terus itu mak lanai tarik nabi Oe. Des. kuan arah tutanta aku yang kau bagi suruh-suruh palongor Ugwa kini. surah nakadi beruna telu sadakin pemarpar Sadap no perjore dari telu.
Bagaimana gue? Oh, gigi sada ban, gigi sada. Ah, gue masuk ini ya. Gigi sada pula tarik dan semutkan. Cek, oke, gigi sada. Garangnya kejam ni. Klaim bisa ada kejoler. Ya. Bandua pasang ini maka misal tarik inalala beteno kejoha aku. Ayolah kampang ka. Ada kami dia. Alah. Tak salah pengalang ni. Masalah pengalah. Walayan tenang kujah tetap tadi. Kau pengenan mata aku. Kalau dali. Oh, adikku kau. Berukaro. Pula bidai bagi. Kaikin makalaku bado. Teku bis. Ela bersile. Eder bangkal lele. Lele jumbo. Lele jumbo tulan-tulan dengan ngatina. Kande-kande nena buluk lari. Tigan nandai tigan. Kuta buluk nina kuta kembiri. Bereginting dawadi dongaron. Kamate kuna larngadi-ngadi kenalalap kuing tigan nandai tigan tunduh beaku kenang tangkal basnipi beregintingku dawadi dong lagi ugakin perasaanmu Debat-debat. Misery. Woi, puji-puji kan baru senari aku teh. Memang mis ka berubah sendiri. Bukan. Asal karena benih kencang ku ingat kam. Kunenen gambar nulik rumah gambar. Memang kalau kini ini nak kencang aku bisa rah ku dipina. Dipin mis. Simana aku lah bagi nipi anak peranai mon-mon nadagi kam. Nipi anak peranai kena bersilai. Nipi narasap. Ponceng nagam tangan gagawah kabi oke. Aku lah. Kapwa. Lah bagi kami bas nipi. Gua. Darat memajilan minar pudi. Andi kau dewi deh. Miskin kita mengayakal. Dah mau nipi. Uga nipi deh. Bas nipi anda lah bagi kami bas. Uga. Resawit bos. Bagi. Terbatak mon nipi gue mau kotor. Berartilah aku sing ikut-ikut kamu. Kin si jujung dundau. Ku jujung. Sing ikut-ikut aku kakak jujung dunggo. Kailan. Adi darat mencile tapi bas nipi ngar. Sesak kok. Lagi dilabo dewa. Iya, terus. Lang kalang ah. Lakut tuh. Jangan tepel bedungnya. Dung sada. Kami andekan. Aku ka. Oh ya. Aku ka bang. Ladek ke dulu kam sini. Lola kaya lagi. Kapi. Beda tronton arah sedan. Misnari kalau nak beripo. Maka terkenan kam. Pula kena kena jumpa. Ya masuk. Sini.
gelenge jelmana beluh nami-nami. Tapi kamlah cocok ras gelar beres perbahanan du. Engkau makai ban gelar gua akin aku. Kam gelar du keleng, kamlah mau perkeleng balagai sendel. Ulah kakap cirem bagini kue. Ulah kajuru kendo aku kriahane nda buat dulu sini. Ada anak kriahane nda apalagi kadu terigan mergane krina. Gua. Tah sagalaku perkeleng. Tuh nah. Pas bagi gelar si kubaba. Gelar kupe keleng barus. Jelma nape perkelengkel. Ban perkeleng na silaman kelengan nape ku kelengi melala nak duma. Berawa bagai kali buah. Tahu begini. Melala nak duma. Lah. Melala. Maka ni nape mama maka ban gelar ku bagai gelah ikutkan bagai. Lain dari bagi gelar lo kali artina. Wah. Dewi. Dewa. Salah sidik dewa. Dewa maut kang. Dewa maut singrina kel. Ula nai juru kendu gelar kue mulai pagi dum kerja tahun kriahan enda ku ganti gelar kue lamain kelenge. Memang adik keleng. Ayat kel kuta mabi keleng. Melek ke masuk Jakarta pe gelar kue nen min. Hah? Nen min kalaka krina. Bisa. Meloli bana gelar na keleng. Lang. Maka aku lo dorok jadi bupati keleng gelar lo perse. Gelar memang kuta keleng. Ku ganti. Ganti gelar du. Ela nai cocok gelar duena. Ganti. Kaiban. Tahdu. Lang isi gelar. Aku kutu. Tanya. Isi gelar ku nini. Isi dili. Aku lo di nidu. Aku pagi ban gelar due. Maka jendan hari pagi terus kupudi. Gelar. Lanai kam lalap. Empo. Man. Si bas buku pustaka gelar pulang. Pustaka si Badia. Ban katakan. Uwe. Isai. Pas kuan-kuanan. Kaya. Me gelar nabi. Lanai keleng. Adia pagi tendu. Tenah kendu saja. Apai. Leng se. Parus nidu saja. Iya. Lanai keleng. Leng. Bengkala butet bengkala. Si galang na. Bas buku andai lah babanda ji bengkala ni na. Lagi ay naggelar ko pada honya. Wah, lang. Padin gelar ku jaya. Biarpun hancur tetap jaya. Cocok. Iya jaya sada ku jaya dua. Lah cocok ras Si diberu kam jayi, enda jayi. Jayi dari. Tenang kam. Aku dia suruh duka aku tenang. Tenang kamu nak rusur. Patut dia tegurku. Mama karo gepol genda. Kasihan dong. Tapi manis ciremna. Mama karo bereiting hitam manis. Merandal. Cirem maut. Merandal kang. Hah? Merandal kang. Aku merandal itu minter kuiget pandita aku kuda. Boleh kaki pandita. Pandita barus dengan arah kuda tak terberite. Pandita barus. Oi. Bukakin barus sih. Pernah ada perpulungan jabu-jabu samping rumah ta. Oi. Ikut pandita barusan dah jem bapak perpulungan jabu-jabu ndai. Hah? Kuitip ia bekot pahpe kuitip. Labo kami ikut pulong. Elang aku melakukan gereja. Wiri. Dung ya perpulungan dai udan wari la terbanca muli. Moria kutata ialah man karabun maka perpulungan jabu-jabu rata-rata ngubus surya krina dung kenca padita nangarana mis munduk-kunduk ya krina je. Udan wari. Pas wari udan. Wede je. Nak tak kabuk pustaka cuma bar bagi gaji. Lah kaya tak tahan lah. Tahu elang jamjil. Tengah hidup gua. J
Bahayang kereta pendita namis cakap-cakapin. Gua nina. Man bandu karena moria olah lebih kam todo. Lakari begindu sa denda. Ita barus kakam lo kadi sakal. Kainan na inari moria namkop. Kalak singgu ku gereja moria pernanden pada umumna. Mamrilang. Elang. Asal sengget kainan moria yusur. Lanayu kuri kainar belasai mi tergelari kainar gelar nini para lanaikin motor probahi moria namis gua nini para bis gelar nini para nih silaman gelar kaini memang ada gelar nini itu lo kiman gelar lagi baca apalagi sebab nini para kalau betuana mau datang nini ikel nini para bikin melong menggelar nadi nini lah dorong nini para uy Brukaya uy lalit Bruna tapi nini ini gua kini dah silaban ciglari memang nini lah baci gelari aku pe orang tua aku lo baci ku gelari apa kage nininku memang lah baci gelari adi nini ku handali Bruna brukarau endalar beru Brukaya tete bandor lo ka baci iya gelari moria usur adi japer senggetkin moriana lang adi sendelang wera ku tanah persengget tapi bis berontak ketua moria bitue gua nih iya ketua moria baca pas kelas pas gereja GBKP jah lo kalau bagai ini dupo di berontak ke dia le senang laku senang adi katakan gelari kami gelari ini para meji level 11 kami adinggo kami ku gereja tiap minggu pendeta dagai gua nih du moria disenggetkan adi sengget aku pendita tasagan kilape puji Tuhan niku pendita merandal namis pendita handai lebih ini aku nakawakil na rapu dia kamu akan indu moria anakku gedang niku pendita merandal roh kamu gua nindu didengang haleluya niku apa pendita merandal wah aku tak 5 kalangkah moria dah Sirin dan Naila dengan aku beb. Kerina berandal. Dong bagai mulih kalau andai ngulegawari arah lebih-lebih rumah dah je meratah je tanah na bandalitnya. Dengan kakak nu dan mau mendalit gal. Bener. Majar kalau andai mentah je. Kali center na. Center pendeta lu santik. Mancar moria. Mendalit teh. Pendeta. Pas lebih-lebih pendeta dah guling si tang-tang nang aku dah ketua moria dah. Selain gelbak. Gelar ini para merandal na pendita are memuli mendalit dari sana guling kamborian mendalit merandal na pendita sekarang lah sapatina lang eman perbual bagaimana kami wah merandal di kuida kamu merandal teruskan pangkat labo rupa majelilaku darami adi enggo kamar penguit turang gobe bepagi banci apa ingin dia pagi turang sirutang pusuh man bangku apa ingin dia pagi turang sirutang pusuh man bangku latih kena kundulkan kali berena bebeyak kamu sudah macam mayone siang-siang mana yaudah jayang ngalau-ngalau diri gue nak diri dukit kena